ایرو بحثا چیروکا 16 جوان کرد روز آوای کردستان و دو جوان سوری بکن که جنافچه زاویه یا لیبیا به بلم درکتن و خواگیهاندن ایتالیا نخنقین یعنی کوچبره کی جه باجاروک تل عران ی حلبه که دناوا وان دابویه جرودا وراد بیجه بلم وان روجا سه ماه در باسبوی جه لیبیا درکت و روجا پشتره یعنی روجا دن دریای دا بن آف بو بلم پشتی روژه که جمنایینا وان دا آویدا جعالی هزین دریای یین ایتالی و هاتن رسکار کرن او جوان به سلامتی گیشتیه ایتالیا و نهال باجار میلانو یه ایتالی دمینه او جوان ناوی ابراهیم علیه که من قلت تم بلما وان بن آف دبل رزقار دبن نهاج باجار ميلانو الكلمن با جوان كرد تل عراني ابراهيم مرحبا بخيراتي وشافتا ومالباتا تروني بن كنت رزقار بوي قالك سبوز ما مستدل ابراهيم بلما وتشاوا كتب افي ما مستعد البوخين اما روجي بيستناهي مها باجارو كي زاويه دركتن ليبيا برفلان بيدوزا تشون ساعات حيشتي ايفاري دركتن ام حتى ساعات دوي شافه ما افي ليبيا خلاص كر بيشتي ما نقله بلمج بتشكرن ام بلمج ما زنت بيش دركتن نقله بلمج بتشكرن افضل ما افي اقليمي دابو افي اقليمي دا ساعات دوي شافه حتى حيشتو نيفيس به باش بو تو مشكله ما نبو حيشتو نيفيس به اف بلند بو آف گلک یا بلند بو ماکینه ماکینی بلمه خرابو و بنزین ماکین بو و آف گلک بلند بو نه آف نزینگی مترونی وگه بو آف ما کت ناف بلمه مدا و بلمه وقت دجنی غرقی يعني کت آف دا اف دولابی سیاره نبون تایر سیاره ای بلاستیک ما دا گرتو بنج باید ما حاضری خکر بو جهرتش لگرا پشتی ما كتنا في آوي دام ام آوي را آف رب ما بمشينا آوي تقريبا ام بيش لم بيدوز بحشتي كيلومتر ام غرق بون حتى تقريبا 45 كيلومتر دوري لم بيدوز ام دور بون وقت خفر ايطاليا مع رزقار كريس ساعات تقريبا يكي مهابو يكي به حيشتابو ساعه شش ايفاري شش سبابو سري سبابو مجي برسكر ام 10 كيلومتر آوي لم بيدوز دورن قلت ام 45 كيلومتر ابراهيم وتشقص وتشوخد افيدا باراست وبوان دولاب وان تكرين اوتومبيلان خو باراست ما بدست هف قرتبو ما خبي وقت جنزيره كربو وهر كسي ضعيف بو نخوش بو ما كربو نوفن دي وي جنزيري دا كو امير زغور بكن كان ساعتان وانت دم ابراهيم كان ساعتان وانت نيزينجي حاجده حتى بي ساعتي امتي دمان ها حتى يعني بلام بدي كتبوا بن افي وتاني خبان تكرند باراست ما خبا تكرام باراست بو دناوا دا زارو كوجن هبون نا ام گیش گنج بون تبدا گنج خلقي كدري بون ام 14 خلقي العرانه بون ودديش خلقي كوبانه بون وددي يكش عربي من بجابو يكشي عربي ديرابو ويكش وناج افريقيا بو دوله الكاميرون بو اف شوفير بلامي مبو ثاني نوزك ابراهيم قاچاقچي كو وبيرا اتفاق كر وبيرا لهف كر كو ودرخنا بورد بلامي دا بو يان تنبو نا پیشی را دم آوی لیبی دا مرا بون سه خلکی لیبیا بون پشتی آو ما خلاص کرد لیبیا خلاص کرد ما بتنه هیچتن بیاک افریقی را خلکی کامیرون بو اف شوفر ما بو وانا حاضری قد کن حتی آوی لیبی پاش آوی لیبی ما بتنه دهلن تليفونك سوريا دانما من بخفر ايطاليا اشتغلي جواب ندا پشتی را بخفر قدين ايطاليا رقم قدين بو بانجليزي مرو اشتغلي ما قالك محاوله كر لوكيشن خبدنا وانا جواب ندان و تنت گشتن پشتی ور رقم اگه کچگه مغربی بو ناوی خنوال صوفی بو اول وی کاری دکه ما لوکیشن خجرت شاند هر دمگی و سر وی لوکیشن رو هات نما هون وچما ایلک بخورا نبرن يعني ایلک ود آوه دار رزگار دکه نه ایلکم بکف بن آوه نه ایلک قدغت دکه جبونا رنگی فسفوریت دا جبونا کس نبینه اول ما دکنا سر بلمه و سر ما دا چادره دکنا سر ما پارچه کماش بهت اشتگیش بو جبو فروكي ليبي يوم فروكي ايطالي رسمي من نقرا ونشينا درنا خينا باشا
هون تلفونات كارم خراب ببن موبايل ما هبون مرة كار دكرن بس موبايل ما هم بله موبايل وكار دكرن شبكة هبو موبايل ما همي ما قپات کربو ما گرتو موبايل خرج بنا کس خیانت که نبینه عمل که درنه پشتی هم جوابی لیبی در کردن ما موبايل خب کار کرد بس هم پشتی 20 ساعت الآویده مان تقریبا تلفن ما همیان شوتین و پاسپور ما و پره ما همی آویده چون و چقاس پره دا قاچاقچیان حتی تو گیشتی هر کس ما $5000 دابو لیبیا را على اساس اوا دركتنا جا في اي بي ودركتنا جا سديسدا تشتاق سديسد نيه كس باوريخ قاچاقچي نكه قاچاقچي بس اويلي بي درباز دكن شوايه مضبوط وشوايه درست اشتي ورت دكنا بلا ما جبچوك و تحسابيش اوفرناكن تحسابيش خطري اوفرناكن خلاص بس وانا اويلي بي درباز دكن ودمشت برددن نهات الكدري دميني روشه تشيه از روشن باشه بس پیشی تقریبا 5-6 روزه ام کلکی لاش ما خراب بو جبر بنزین و آب هبر تیکر بون لاش ما همیشه شوتین جبر روی روزه جان ما کلکی شوتین ام کلکی وقت بجنی ماندی بون آویدا نقول 20 ساعت آویدا بمینی مرن یک مرن بچاوی خود بینه نه ابراهیم یعنی مرن ما بچاوی خدی مرن شوفي خدي قالك كاس هبون جما خوستن جيانا خب دستي خبدن خبيتا كاري بردن وخلص يعني تب باوريوان وت عمليوان نما جياني خب بردوام بكن يعني قلت خلص اما كانتي حار بكن جما رباشته ما جوانا را غازي كر ما قلت وان صبر بقرن حتى خدا آرمك خدا بيني وكوتني ما ببارزه بله والحمد لله خدا ما بارستاج في اوفي قالك خطر بو از بجمه هر کس که درکه به اروپا بلج آبی لیبیا در نکه هر تشتک درکه بس آبی لیبیا در نکه قالك سپاس ابراهيم بخير جهشتي سرسري ما متفضل بخين قالك سپاس بوتا وش بو كانال روداو صاحبي ابراهيم علي کوچ بريكو ج بن افبونا بلمي رزگار بويش باجار ميلان و ايطاليا ميواني